Te prema tome. Ovo je toliko povjerljivo da ga daš kojoj hoćeš stranoj sili. Sve će pobrkat. Te prema tome. Mirko! O, Mirko! Pomešći moja Zorka. Pa vama čitati povjerljive dokumente. Ova javi se hoće da ide kući. Ovoga žena zove Kumzarija. Spava. Zarija! No. Spavaš, jeli? Ne, no se koncentrišem. Ne laži, kume, rčeš na sred partinskog sastanka i to si ovjerivač još. A nije. Jes moja Zorka? Ne deri se, Zorka, sad će izić! Ona, Bogu mi, ko da zove Izlišića! O, koliko ova žena može dobacit! Zorka, sad će jedna! Ne deri se sam, hajde izdiri! Više! Evo! Pizde!